Ni inkuru itunguranye, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo ku bakristo by'umwihariko aba Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi yose, kubera ko nyine ni inkuru twavuga ko iri bwumvikane nabi cyane mu matwi y'abantu benshi mu bihugu byose ku isi, kubera ko ngira ngo biragoye kubona igihugu kitarimo Kiliziya Gatolika cyangwa se kitarimo abemeramana bemerera muri Kiliziya Gatolika. Ibihugu hafi ya byose by'isi usanga byemera muri Kiliziya Gatolika. Rero hari inkuru itunguranye yuko kugeza ubu ngubu umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yamaze kwitaba Imana, ashizemo umwuka. Harashize iminsi byumvikana ko arwaye, afite uburwayi, ndetse binatangazwa yuko yaje koroherwa yavuye mu bitaro, ariko kugeza ubu ngubu amakuru yamaze kujya hanze, ndetse tunakesha ikinyamakuru gitangaza ibya Kiliziya Gatolika Vatican News cyamaze gutangaza ku rubuga rwa X rose ari Twitter yuko kugeza ubu ngubu umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yamaze kwitaba Imana. Nta makuru yamaze kutugeraho muri kano kanya gato cyane rwose, twari amakuru tubatangarije mu ba mbere. Ngira ngo turaje twinjire mu bigendanye n'urupfu rw'uyu musaza, uyu mukambwe, ndetse tunarebe ikibyishe inyuma, ariko tunagaruka by'umwihariko ku mateka ye, ndetse n'icyo benshi baza ngo ese koko uyu Papa Francis yaba ari we mupapa wa nyuma ubayeho muri Kiliziya Gatolika ku isi? Ni ibihe se byamuranze, dukoryo, amateka ye, ibyo yagiye atangaza, byose twabikusanyije duhereye kuri iyi nkuru mbi cyane imaze gutungurana. Twanavuga ngo abantu benshi cyane cyane by'umwihariko abizerera muri Kiliziya Gatolika rwose ni ukwihangana, ni inkuru twavuga ko atari nziza. Byatangajwe na Vatican News, ni igitangazamakuru gikunze gutangaza amakuru yerekeranye n'ibya Kiliziya Gatolika cyangwa se iby'i Roma, ndetse n'andi makuru yose yerekeranye na Kiliziya Gatolika by'umwihariko muri rusange. Amakuru rero yuko y'urupfu rwe amenyekanye rwose mu minota mike cyane ishize mu kanya gato, uyu munsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025, bo batangazaga yuko ngo kuwa mbere wa Pasika Papa Francis yamaze gushira mu mwuka, yitabye Imana. Iki kinyamakuru cyatangaje kivuga ko ari inkuru y'incamugongo yobaje, ariko ko abantu bakwiye kwihangana kugeza batagira byinshi bitangazwa n'imihango ikwiye gukorwa n'ibigomba gukurikiraho nyuma y'uko uyu Papa Francis yitabye Imana. Ubwo tureberaho byinshi mu makuru ye, ubwo tutarinjira mu kubigendanye n'urupfu cyane, reka tubabwire yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika uyu Papa Francis nyine aherutse kuva mu bitaro, yari amazemo iminsi 38 gusa. Amakuru yatangajwe n'abaganga bamwitayeho bavugaga ko habura gato cyane kugira ngo uyu musaza w'imyaka 88 yitabe Imana. Niko batangazaga mu minsi ishize, bavuga ko rwose nubwo bamuvuye bamwitayeho, ariko ko nta minsi afite akiri muri ubu buzima. Papa Francis rero yagize ikibazo cy'ibihaha kiza gufata indi ntera, ubwo ibyo yagaruye byayobaga bikajya mu bihaha, hanyuma rero bijya mu bihaha byombi. Uyu mukambwe w'imyaka 48 y'amavuko asanzwe agira ibibazo by'ubuhumekero, yarasanzwe agira ibibazo by'ubuhumekero uko mu buto bwe akiri umwana muto igice kimwe cy'ibihaha kigeze kubagwa gikurwamo. Urumva ko byakomeje kugenda bigira ingaruka zitandukanye kugeza uyu munsi. Kuri iyi nshuro rero ubwoba bwari bwinshi mu minsi ishize bw'uko uyu mushumba ashobora gutabaruka cyangwa se nyine akaba yava muri ubu buzima, nibwo yajyanwaga mu bitaro igitaraganya, ndetse icyo gihe nabwo hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe bitabuze gutangaza yuko ngo yitabye Imana, yashize umwuka, yapfuye, ariko amakuru akazigenda bishyuzwa yuko ari muzima, ndetse kugeza ubwo banatangaje yuko nyine yamaze kuvurwa kugeza ubwo iminsi ishobora kwicuma, nubwo abaganga batangazaga yuko nta minsi afite akiri muri ubuzima, kuko umubiri we ngo wari ufite imbaraga nke cyane ku buryo wagorwaga no kwakira imiti n'ibindi yahabwaga ngo bimukize. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Corriere della Sera, Dr Sergio Alfieri uri mu bitaye kuri uyu musaza cyane, yaheruka kuvuga yuko hari igihe ngo cyari kigeze yuko umusaza yataha cyangwa se nyine yatabaruka. Abaganga rero bagatekereza ku kuba bahagarika imiti, kumuha imiti bakareka Papa Francis akitahira mu mahoro, niko batangazaga. Iki cyemezo cyatekerejwe nyuma yo kubona uburyo umubiri w'uyu musaza wari ukomeje kugorwa no kwakira imiti wari urimo guhabwa n'abo baganga cyangwa se izi nzobere mu kuvura hirya no hino. Hanyuma hari cyakora mu gihe izo mpaka zari zikiri kugibwa, bavuga bati dukomeze tumuhe imiti cyangwa tuyihagarike, umuganga wihariye wa Papa Francis witwa Massimiliano Starapeti yise nawe ahagoboka
asaba abaganga gukora ibishoboka byose kugira ngo bakize uyu musaza Papa Francis nubwo bitaje gukunda. Nyuma y'ayo mabwiriza abaganga bafashe icyemezo cyo gukora ibishoboka byose, bamuha imiti yose n'ubundi ubuvuzi bushoboka, ariko kugira ngo arebe ko yakoroherwa. Asa no koroherwa mu minsi ishize. Uyu rero Dr Sergio yagize ati twari dufite amahitamo yo guhagarika imiti, kutamureka akitahira, tukamureka akitahira, cyangwa se tugakomeza kugerageza ibishoboka byose dukoresheje imiti n'ubundi buvuzi bwose bushoboka kugira ngo umusaza arokoke. Ku bw'amahirwe rero Papa Francis yaje koroherwa ndetse asezererwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Magingo rero ukugeza ubu akaba amaze kwitahira cyangwa se kuba yatabaruka. Akaba rero bivugwa ko kugeza ubu ngubu yaguye i Vatikani. Hanyuma ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2025 uyu mushumba Kiliziya Gatolika Papa Francis, mushumba Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis yavuze ko atiteguye kwegura mu nshingano ze, anashimangira ko yumva ameze neza, ndetse ashimangira ko yumva rwose agomba gukomeza inshingano ze nubwo yari amaze kubagwa kabiri mu myaka 4 ishize, yari amaze kubagwa kabiri, ndetse akaba yari yugarijwe n'ibicurane bikunze kumwibasira, byari bikunze kumwibasira. Uyu muyobozi rero w'imyaka 48 y'amavuko yari asigaye agendera mu kagare kubera uburibwe bw'umugongo n'amavi, gusa yavuze ko ibi ubwabyo bitatuma ahagarika inshingano uze ku giti cye ku buryo ngo byatuma yegura. Avuga ko rwose byo kwegura atari abikozwa, kuko ngo Kiliziya iyoborwa n'umutwe ndetse n'umutima aho kuba amaguru. Mu gitabo yise Hope cyangwa se nyine icyizere, Papa Francis yavuze yuko yiyumva neza, ati ndiyumva neza, ukuri nuko ndi mu zabukuru. Yashimangiye ko 2021 na 2023 ubwo yabagwaga atigeze atekereza kwegura. Ati ukuri nuko no mu minsi nabagwaga sinigeze nekereza kwegura. Mu gitabo cya page 303 Papa yongeye kugaruka ku cyemezo aherutse gufata 2024 cyaho abapadiri bashobora guha umugisha imiryango y'aba bana bahuje ibitsina. Yavuze ko ikigamijwe ari abantu aho kuba isano bafitanye. Ati ni abantu bahabwa umugisha, ntabwo ari amasano bafitanye. Buri wese muri Kiliziya ahawe ikaze yo kubona uwo mugisha, harimo n'abantu batandukanye, abantu baryamana n'abo bahuje ibitsina, abantu bihinduje ibitsina, n'abandi bose bemerewe uwo mugisha. Iki gitabo kigaruka ku buzima bwa Papa Francis mu buto bwe, nyine kuva mu bwana bwe, uko yinjiye mu muhamagaro kuba mupadiri no kwiyegurira Imana, ibyemezo yagiye afata n'ibindi bitandukanye byaranze ubuzima bwe. Ni igitabo byari biteganyijwe ko cyagomba gusohoka Papa Francis yitabye Imana. Ubwo ngubwo rero benshi bakaba bategereje kureba uko bigenda. Gusa uyu nguyu yaje gufata icyemezo cy'uko cyasohoka akiriho, kiza gusohoka nyine ataritaye Imana, gisohoka akiriho. Hanyuma rero Papa Francis icyo azwiho mu bihe bitandukanye nuko mu nkuru yavuzweho cyane akiri muzima ni ukuba yarasabiye abaryamana bahuje ibitsina kwemererwa imbere y'amategeko. Ubundi inkuru yasohotse ku tariki 21 z'ukwezi kwa 10 2020, ndetse yanatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye harimo n'ibyo mu Rwanda nk'ikinyamakuru igihe.com cyavuze ko umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yeruye asaba ko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye guhabwa uburenganzira bakemererwa imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Ibi Papa Francis yari yabivuze mu gihe Kiliziya Gatolika yagiye yumvikana kenshi yamagana gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina, abazwi nk'abatinganyi. Ni amagambo Papa Francis yavugiye muri filime mbarankuru yitwa Francesco, yagiye hanze ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 2024. ngira ngo muri iyi filime rero uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yumvikanye 2020 yumvikanye avuga ko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye guhabwa uburenganzira bwo gusezerana imbere y'amategeko kugira ngo nabo abarengere ndetse babashe no kugira imiryango. Ni inkuru rero icyo gihe yatunguranye cyane, ndetse abenshi banabyibazaho rwose bavuga bati se noneho ibi byo ni ibiki. Reka tugaruke gato ku mateka rero y'uyu musaza wamaze kwitaba Imana cyangwa se amaze gutabaruka, Papa Francis. Ubundi amazina ye uyu ni Kardinali George Mario Bergoglio watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika. Yavukiye i Buenos Aires muri Argentine hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu 1936 nibwo yavutse. Yabaye papa rero wa 266. Yafashe izina rya Francisco cyangwa se Francis
abaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abajesuiti cyangwa se abayesuiti, n'uwa mbere kandi uturutse ku mugabane wa Amerika cyane cyane muri bice by'amajyepfo, na papa wa mbere ukomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. urumva yari amateka adasanzwe. Giorgio Mario ni umwe mu bana batanu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi, washakanye na Regina Maria Sivori, bari barimukiye mu Butaliyani. Hanyuma kubirebana n'amashuri ya Papa Francis, nk'uko Wikipedia ibigaragaza, amakuru yaduhaye nuko George Mario yize ibijyanye n'ubutabire cyangwa se chimie chemistry mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devoto. Ayisohotsemo rero icyo gihe yaje kujya muri kaminuza yiga ibijyanye n'ibya filozofiya hari mu 1963 i Buenos Aires. Asohotse yabaye umwarimu igihe kinini yigisha, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi, ajya yiga filozofiya muri kaminuza y'abayesuiti ya Salvador. Kuva mu 1967 kugeza mu 1970 yabaye umupadiri ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu 1969. Abuhabwa na Musenyeri Ramon Jose Castellano. Nyuma yaho rero yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofi na teoloji i San Jose ya San Miguel. Hanyuma rero kuva mu 1971 kugeza mu 1972 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigisha filozofi na teoloji muri kaminuza ya San Miguel, aba kandi na padiri mukuru w'iyo paruwasi. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofi na teolojiya ku tariki ya 20 Gicurasi 1992. Yungirije musenyeri muri diocese ya Buenos Aires kugeza mu 1997 ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena 1997 nyuma y'urupfu rw'umushumba wayo. Tariki ya 21 Gashyantare 2001 yatorewe kuba karidinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu matora ya Papa yabaye mu mwaka wa 2005, George Mario yakurikiye Papa Benedicto watowe icyo gihe mu kugira amajwi menshi, aho ku nshuro ya 4 y'ayo matora Papa Benedicto wa 16 wari karidinali wa Ratzinger yagize amajwi 88. George Mario amukurikira afite amajwi 26. Ari cyo rero benshi bibaza ese koko Papa Francis niwe wa nyuma ubaye mu bapapa b'isi bakiza Gatolika ku isi? Abashakashatsi bavuze iki ku by'uko imperuka izaba muri 2027? Mu minsi ishize hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye bimwe na bimwe hakomeje gukwirakwira amakuru avuga ko Papa Francis ashobora kuba ariwe papa wa nyuma ku isi, ndetse ko naramuka atakiriho hazakurikiraho imperuka mu mwaka wa 2027. Aya makuru akomoka ku buhanuzi buzwi cyane nk'ubuhanuzi bw'abapapa, bivuga yuko bwanditswe na Mutagatifu Malaki mu kinyejana cya 12. Ubuhanuzi bugizwe n'interuro 112, buri yose ikavuga ko isobanura ibintu byihariye ku bapapa bose bagiye bayobora Kiliziya Gatolika. Kuri Papa Francis bavuga ko ari 112 ndetse ko amaze gusohoza ubuhanuzi bwa nyuma. Bamwe mu babyemera bashingira ku buzima bw'uburwayi butari bworoheye Papa Francis mu minsi ishize n'ibibazo byari bihangayikishije isi muri rusange, bakavuga ko rero ari ibimenyetso by'iherezo. Ariko se koko ibi ni ukuri? Abashakashatsi n'abanyamateka ntabwo bemereye ibi bivugwa. Inkuru yasohowe n'urubuga Check Your Fact ivuga ko ubuhanuzi butari ubwa Mutagatifu Malaki cyangwa se Malakiya, ahubwo ko bwanditswe mu buryo butizewe mu kinyejana cya 16. Uretse rero n'ibyo, abahanga mu bya Kiliziya Gatolika bavuga ko ntaho buhuriye n'ukwemeranya ko mu bya Kristo. Bavuga ko kandi nta mwanya ubwo buhanuzi bufite mu nyigisho za Kiliziya. Bibiliya ubwayo ikaba igira iti nta n'umwe uzi uwo munsi cyangwa iyo saha, ndetse n'abamarayika bo mu ijuru ntibayizi keretse Data wa byose. Biri muri Matayo 24:36. Ibiro bitwibutsa ko guhanura imperuka bishingiye ku mateka atizewe bishobora kandi guteza ubwoba abantu no kuyobayobya mu kwemera. Uko biri kose rero, nubwo Papa Francis yitabye Imana
nta gihamya ko na kimwe cyemeza ko ari uwa nyuma cyangwa ngo imperuka ibiri hafi. Ibi ni ibihuha bikwiriye kwakirwa mu bwitonzi, cyane cyane mu gihe isi ikeneye ituze n'icyizere kurusha ibihuha by'urupfu n'iherezo, nk'uko nyine iyi nkuru ikomeza ibitangaza. Reka rero ubwo tubashimire cyane mwebwe mukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza. Ubwo ngubwo tunavuga ngo kandi abemeramana, cyane cyane abizera Kiliziya Gatolika, imyizerere ya Kiliziya Gatolika, ariko n'abandi bose muri rusange tuvuga ngo no kwihangana kuri iyo nkuru y'akababaro y'incamugongo ku rupfu rwa Papa Francis, umukambwe w'imyaka 88 y'amavuko wamaze kwitaba Imana. Ego mukomeze gukora subscribe kuba tarabikora, mukande like, mukande share, muduhe ibitekerezo. Ibihe byiza.